Karom pini 30 November 2021 anon jasmet balinar kebra jiti mapor nili tapar hawar sidolo asin nili tapar hawar napak lang bonji atekala tak tapar hawar tapenan kijui kalang ning koy ning kiduk ning kipi pliadim isi ning karong imi hawar asin nili napak lang monpo pinatum non keteklong le dolang tapar hawar pirte bonstana tum teklong pon nili napak lang bonik po asin non ning kreng hut pinan atum mi dak kijui kalang ewang ge phandan nili kintan pak lang Nika ching hon karbi ang lohon Niki som mi singarong ong Nika ching hon karbi ang lohon Niki som mi singarong ong In long long jon kang tui kang dai tang gonon doong In long long jon kang tui kang dai tang donon doong Ho 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 La 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 Ho 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 La 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 Dakso karbi ang long malong thik ching ton ching don Dakso karbi ang long malong thik ching don ching don Hamalong ti ang song hun milan kang jar thu normat pili tapat tiniali atake langkoroi langpi tapat lapen pu rong pangbong tiniali lo sidolo lo sendiri non napak lamun bontak divider road ni napak lamun pola senbut makala puni nunganat Hamren Forest Division anda bit office construction site puni nunganat dolo lo sendiri non napak lamun pola pu langpi langkoroi penas la pudak ini ali dak hamran po lasilai dak pen dampo la putapat unta si kama humimi interstate border ari paratwar puhla tapat gaon sami sadak pen tapat arong tok lo sini lah pakangan pun pudang tu pun arong pangbong dampol apa dak hamren Forest Division andar pen bit Ang roi lang ching 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 ron Sining kili rang song Molong kom kang jar lokong Kang jaram nilinon tapat interstate borders awar pen wang tu sinon potot wang pen dak non karbil cho arong sapi arong aling bikolang kun polong sendiri nona lelo sepuni nuanat bikolang kun ini napak langon po lapunat tun kan bikolang kun betak isi telang mana research sendiri tak karjang long amat council jadi itu semua lo natak Hoskar Balong district headquarter kan kilometer ho anda kaedo bikolang kun muni napak langon tak sini gitu loh ini napak langon po nang langon po Hoskar Balong lo district headquarter kan aka hello kilometer ho anbak di kolam kan putak kalang mana isi lola dakta masih dakta tu kalau itu wang hurkini olong biku langsung atake biku isi amarat tu aku hot cutting room
tar state borders avar pen wang tu sinon pothot wang bom pen dak non karbil cho arong sopi arong aling bikolan kun polong sendiri non na lo sepuni nu anak bikolan kun ini napak langon po lapunat kun gan bikolan kun butak isi kelang mana resort sendiri tak karjang long pamat tausin jadi itu semua lo natak Huascar Banglo district headquarter kan kilometer ko anda ka hedo bikolan kun mani napak langon tak si mani gitu lo ini napak langon po nang langon